Bizdi başka jeti nerseden tıydı deydi. Bu altın şakekten tıydı deydi. Altın şakek aram tuğandarım. Kebir tuğandar özünün üy bileli ekenini körsetüş üçün altın şakek tağıp alıp bu aram. Takır ele şunda takpasan bolbay turgan bolsa gümüş tağıp al. Takpasan bolbay kokku anda men özüm jogotуп берем. Дагы bir nerse elletmeye tiyişe veret eken көп aytat manga. Takıp ne kılasam bu takkan jakşı eken deydi. Ne desem aytat takıp alsan bu ayalı var eken dep kızlar tiyişpey kalat eken deydi. Sen sakal koyup koyan size tiyişpey kalat molda. Misal üçün. Biröler ayaldarın tarınat deydi. Al şakek tağı nikah şakek. Bu Hristiyançılıktan kalgan. Bizim dinde yok. Şeyh Albani'nin Adab-ı Zafaf deyen kitabında bunu tereң aytat. Antkeni mına oşol çıpalakın ortadan atı jok kol menen jürektün baylanışı bar emiş. Üylengen bir yakka tağıp alsa özünü üy biler ekenini bilip turat eken deydi. Андай мындай дейбиz, бирок бизге ада катары кирип кетти биздин жашообузга. Ошон үчүн биз аны көп тыя албайбыз. Такканда тага берсин, бирок алтын таккандыгына ачык эле каршылык көрсөтөбүз. Алтын арам болбойт. Бирок шакек такканда зинет үчүн такса, ал сүннөт деп эсептейт кээ бир аалымдар. Ал эми хидаяда жок. Печетиң болуп бир амир болуп калсаң, басап турган печетиң болсо такканың сүннөт, болбосо такпай эле койгонуң жакшы шакектерди дейт. Бұл Ханафи мазхабтын трактовкасы шундай. Шакек таккан макру илля амир болгон болсо. Анткени пайгамбар шакек таккан эмес. Мажбурла тактырып коюшкан. Такпасаңыз болбойт экен, печет жоголуп кетет экен, биякта Мухаммад Расулулух деген болот, ошону басыш керек экен деп атып, кишини айтып атып, анан шакек тактырып коюшкан. Кыйылып атып тагып, уялып кетип, көзүнүн ичине каратып алчу эле пайгамбар алейхиссалам. Биз адамдарга мактанабыз, топчулардын чоңдугу менен, башкалар менен, костюмдардын жылтырактыгы менен, туфлилердин жылтырактыгы менен мактанабыз. Пайгамбар ал нерседен тартынар эле.